Nzi Iribanis TV nongeye kubasuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu mukunda muri benshi. Uyu ni wa mwanya mbagezaho inkuru zitandukanye mba nabasomeye mu binyamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibinyamakuru byo mu karere. Kuri uyu wa 25 Werurwe umwaka wa 2023 inkuru ikomeje kuvugwa cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nta nuwabura kuvuga ko ari no kwisi ni inkuru y'ifungurwa rya Bwana Paul Rusesabagina. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko Bwana Paul Rusesabagina yavuye muri gereza ya Nyarugenge aho yarafungiye akajyanwa mu rugo rwa ambasaderi wa Qatar hano i Kigali. Ahagana saa 4 z'ijoro nibwo Paul Rusesabagina yavanywe muri gereza hubahirizwa umwanzuro w'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko yahise ajyanwa mu rugo rwa ambasaderi wa Qatar aho agomba kumara iminsi mike mbere yuko yerekeza i Doha aho azahurira n'umuryango we agakomeza urugendo rujya muri Amerika aho yari asanzwe atuye. Ikinyamakuru Igihe akadomo.com cyanditse ko mu minsi azamara muri ambasade ya Qatar i Kigali azayifashisha asaba Minisitiri w'Ubutabera uburenganzira bwo kuba yasohoka mu gihugu. Mu ibaruwa Rusesabagina yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asaba imbabazi, hari aho yavuzemo ko ashaka gusanga umuryango we muri Amerika. Umwe mu bayobozi ba Amerika yabwiye itangazamakuru ko nta kindi kihariye Amerika yemereye u Rwanda kugira ngo rurekure Rusesabagina. Yavuze ati ntekereza ibi nk'intambwe yatewe bigizwemo uruhare na guverinoma y'u Rwanda, ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Paul ubwe. Ubwo Rusesabagina yasohokaga muri gereza bivugwa ko mu bamwakiriye harimo n'abayobozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda ndetse ko banamuherekeje agenda ajya mu rugo rwa ambasaderi wa Qatar hano i Kigali. Amerika ivuga ko ikibazo cya Rusesabagina cyari agatotsi gakomeye mu bana wayo n'u Rwanda. Kugira ngo afungurwe ngo hari hashize amezi hari ibiganiro bihuza impande zitandukanye zirebwa n'ikibazo. Umuvugizi muri Presidence y'u Rwanda Stephanie Nyombayire yanditse kuri Twitter ko guhabwa imbabazi kwa Rusesabagina bidakuraho igihano yahamijwe ndetse ko gishobora gusubizwaho mu gihe yabasubiriye ibyaha yakoze. Yavuze ati umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Qatar wabaye ingenzi cyane. Yakomeje avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari umusaruro w'ubushake buhuriweho bwo kuzahura umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Qatar yahamije ko yagize uruhare mu biganiro byaganishije ku kuba Rusesabagina yahawe imbabazi ndetse ko gahunda yo kumwohereza muri Qatar irimbanije. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Qatar Dr Majed Al-Ansar yavuze ko ikibazo cya Rusesabagina cyaganiriweho mu nama zahuje abayobozi ba Qatar n'ab'u Rwanda ku nzego zo hejuru. Qatar ivuga ko isanzwe igira uruhare mu bikorwa by'ubuhuza bitandukanye bituma iba umufatanyabikorwa mwiza mu gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro n'iza diplomasi. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Remukurarinda yatangaje ko nta gitutu u Rwanda rwashyizweho kugira ngo rurekure Rusesabagina ahubwo ko ibyakozwe bikurikije amategeko. Yavuze ati abantu baraza kubifata uko bashaka. Ushaka kubonamo igitutu byanze bikunze azakibonamo, ushaka kubonamo ibiganiro azabibonamo, ushaka kubonamo ko hajemo n'umuhuza azabibonamo, kuko byose biri hanze nta banga ririmo. Senateri Jim Rich ukuriye Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika yasohoye itangazo agaragaza ko bashimishijwe n'ifungurwa rya Bwana Paul Rusesabagina. Yavuze ati
nishimiye kumenya ko Paul Rusesabagina yarekuwe muri gereza yo mu Rwanda. Mu mezi 31 afunzwe nakurikiraniye hafi urubanza rwe, nkaba nshimira guverinoma y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye ngo bikemuke. Paul Rusesabagina yarekuwe hamwe n'abandi barimo Nsabimana Cartewise Sankara hamwe n'abandi bantu 18 bo muri MRCD FNL bakatiwe hamwe n'abayobozi babo. Tukiri nanone kuri iyi nkuru y'irekurwa rya Bwana Paul Rusesabagina, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko yishimiye irekurwa ry'uyu mugabo ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yishimiye irekurwa rya Bwana Paul Rusesabagina nyuma y'uko mu 2021 yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba. Itangazo ryasohowe n'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika risubiramo amagambo ya Perezida Joe Biden avuga ati irekurwa uyu munsi na Leta y'u Rwanda rya Paul Rusesabagina. Umuryango wa Paul ufite amashyushyu yo kongera kumwakira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nsangiye ibyishimo nawo ku nkuru nziza y'uyu munsi kuwa gatanu. Nshimiye Leta y'u Rwanda yatumye uko kongera guhura gushoboka. Nshimiye kandi Leta ya Katari yagize uruhare mu irekurwa rya Paul no kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanjye nshimiye abo muri Leta ya Amerika bakoranye na Leta y'u Rwanda mu kugera ku musaruro ushimishije w'uyu munsi. Rusesabagina yasohotse muri gereza i Kigali kuwa gatanu nijoro aherekejwe n'umukozi wo muri ambasade ya Amerika i Kigali. Ubu arimo kwitabwaho na ambasaderi wa Katari i Kigali. Kuri Twitter, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Katari Dr. Majed Al-Ansar yatangaje ko kohereza Rusesabagina muri Katari birimo gukorwa, kandi ko nyuma azerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro na Radio Rwanda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko igihugu cya Katari n'inshuti cyagize uruhare mu irekurwa rya Rusesabagina. Yongeraho ko Rusesabagina azasaba uruhushya rwo gusohoka mu gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken nawe yavuze ko yishimiye irekurwa rya Rusesabagina. Kuwa gatanu, Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda yatangaje ko Rusesabagina na Cartewise Sankara n'abandi 18 bari bafunganywe bahoze muri MRCD FNL bahawe imbabazi kugira ngo barekurwe. Itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera rigaragaza amabaruwa 2 yanditswe mu Kwakira umwaka ushize ya Rusesabagina na Sankara asaba imbabazi Perezida Paul Kagame. Kuwa gatanu, Mukurarinda yabwiye BBC Gahuzamiryango ko Rusesabagina atarekuwe ku bw'igitutu cya Amerika yari yakomeje gusaba ko arekurwa. Muri Nzeri 2021, Rusesabagina na Nsabimana Callixte alias Sankara bakatiwe gufungwa imyaka 25, undi imyaka 20, bahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no gukora iterabwoba. Mukurarinda yavuze ko bahawe imbabazi kuko bazisabye, kandi hakabaho ibiganiro n'abifuzaga ko Rusesabagina arekurwa. Mukurarinda ati igitsure no kuganira ni ibintu bibiri bitandukanye. Igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'abandi babisabiye baba barahise babibona, kandi ntabwo ariko byagenze. Bigomba gukorwa mu nzira amategeko yateganije, ndetse nta n'uwahisha ko habayeho ibiganiro igihugu cya Katari kikabifashamo cyane. Itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera rigaragaza amabaruwa 2 yanditswe mu kwezi ko Kwakira umwaka ushize ya Rusesabagina na Sankara asaba imbabazi Perezida Paul Kagame. BBC yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa Bwana Paul Rusesabagina kuri ibaruwa ye ntibyashobotse, ndetse n'umuryango we ntacyo basubije ku busabe bwa BBC kuri iyo baruwa.
BBC twishimiye kumva iyi nkuru yo kurekurwa kwa Paul. Umuryango wizeye kongera guhura nawe vuba. Muri Kanama 2022 ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiriye uruzinduko mu Rwanda aho yagiranye ibiganiro n'abayobozi barimo na Perezida Paul Kagame. Zimwe mu ngingo yaganiriyeho na Perezida Paul Kagame ni Rusesabagina wari ufungiye mu Rwanda nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Icyo gihe leta y'u Rwanda yavuze ko uruzinduko rw'uyu mugabo yari andi mahirwe yo gusobanura ku ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina mu mwaka w'2020 byari bikurikije amategeko. Rusesabagina yamenyekanye ku isi nyuma y'inkuru ye itavugwaho rumwe yashingiweho hakorwa filime yiswe Hotel Rwanda ivuga ko yarokoye abantu barenga 200,000 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu 2005 Rusesabagina yahembwe umudari wo ku rwego rwo hejuru cyane yambitswe n'uwari perezida wa Amerika icyo gihe ari we George Walker Bush.